kubera uburyohe baryoshe kubera umugambi barimo ico bazasohoza mu mugambi w'Imana. For how good they were to fulfill the will of God upon their lives. Izi mbaraga z'umurengera Satani azashobora kukunetraliza. These power that Satan invests to neutralize. Hariho imbaraga z'umurengera Imana izishobora kukurinda. The same way that God add more power than the Satans to protect. None ukaba anje cyangwa ukaba umuntu uri hagati y'imbaraga zishaka kurangiza n'imbaraga zashowe n'Imana kukurinda kandi itarinda kukuri igitangaza irinda umugambi uri mu buzima bwawe kugira ngo uko bizamera kose uzasahora. Ariko we arabacecekesha arababwira ngo tuzabarya nk'imitsima. As people are saying these songs as grasshoppers, we said we will eat them as bread. Hari ikintu yarashingiyeho. There were things he based on. Ndiyizi ico Imana nitacu. I know who I am and what God calls me to be. Iyo mpamvu yavuze ngo keretse gusa Imana itatwishimiye ariko nimba Imana itwishimira tuzabarya nk'imitsima. And that's why I mentioned that maybe if God is not pleased with us, but if He is, we'll eat them as bread. Izagukubitira ku gatsinsino He will start from your toes and leaves you up. And when He lifts you up, all the things on top of you will be removed. There is no ceiling that can stop you. Kandi nubwo abantu bagushigikira Imana ikavuga ngo ndakugaye izigukubita urutoki ikuzimu hakasama ukagenda wese ntakiza kigutangira with you and God does not want you, is not pleased with you, He will put you down. Mwabagabo mwe namwe bagora baraha namwe mwabahungu Men, women, niba hari ikintu ugomba gutinya mwisi if there is something you need to fear in the world, nukuzungurizwa umutwe n'Imana, is to be despised by God. Murakoze cyane. Thank you so much. Munsi mwiza Imana yaduhaye. For a good day that God has given to us. Habaye mu n'imvura nyinshi. And there was too much rain. Kandi turashima ko mwayinyuzemo mukaza. And we thank you for coming through it. Kandi mwafashe n'umwanya uhagije uriya resulta zose tubona ziva mu buryo twasenze. All the results come out of how we prayed. Ndagira ngo dusome dufata Bibiliya zacu. Let's take our Bibles. Turasoma muri Kuva igice cya 7. We'll read in Exodus chapter 17. Duhere ku murongo wa mbere. From verse 1. Turagaza ku murongo wa 13. Up to verse 13. Murongo wa mbere igice cya 7 kugeza 13. Uwiteka abwira Mose ati dore nkugize nk'Imana kuri Farawo. So the Lord said to Moses, see, I have made you as God to Pharaoh. Aroni mwene so azaba umuhanuzi wawe. And Aaron your brother shall be your prophet. Iyo usomye hano muri uyu murongo, when you read this verse, ukagerageza kumva neza usobanuye, and you try to understand the interpretation of it, uzamenya agaciro k'umuhamagaro. You will know the value of your calling. Uriya ico turi cyo si ukubera uko twavutse. Who we are is not about how we were born. Ikitugize abo turi bo ni umugambi Imana ifite ku buzima bwacu. What makes us who we are is the plan of God upon our lives. Burya umuntu aba ari
abari hagati mu rugamba arwanwa n'ibintu bibiri. A man is between a war of two things. Si ukuvuga ngo biramurwanya, ahubwo hari bimurinda hakaba n'ibishaka kumusenya. There are things that sustains him and the things that wants to fight against him. Hari kubera ko cyane cyane tuba turyoshe, Because most of the time we be uko kuryoha rero kugatera satani umujinya, and when you're in good terms, it causes Satan to kugatera have anger, satani ishari, and it causes Satan to be envy about you, noneho agashaka kuturwanya. and he wants to fight us. Kenshi uzugera kuryoha k'umuntu Most of the time, the goodness of man, ubipime mu rugamba anyuramo, mu and ntambara compare anyuramo. it to the battle this person goes through. Uko uryoshye cyane The good of you, niko ushorwaho imbaraga zikomeye umwanzi aba ashaka kukurwanya. the more the devil invests so much power to fight against you. Buriya Yosefu Joseph, by'ukuri yari mwene Yakobo nk'abandi, he was a son of Jacob like the others. ariko intambara yahuye nazo ntizari zivuye mu makosa, zari zivuye mu cyo Imana yari yarabitse muri uriya mugabo. And the battles he faced came because of what the Lord had invested in him. Satani anyura muri bene se, munumve neza icyo barwanyaga, ngo mureke tumwice turebe ko inzozi ze yavuze ko zizasohora. Mu bundi buryo yazize inzozi, yazize ibyari bimurimo, umugambi w'Imana bari kubuzima. And Satan used his brothers to kill him so that what God had invested in him, his dreams, won't come true. Ni ukuvuga ngo iriya nzira yose, ruriya rugamba aho yanyuze hose, For all the journey he went through, icyo Satani yahigishaga si Yosefu, ni kimurimo Imana yabitse mu buzima. what Satan was fighting was not Joseph, but what God had entrusted in him. Musa amaze kuvuka, After Moses was born, abana ba Isiraheli b'abahungu bose barapfa. all the children of Israel were killed. Bari muri generation, mu rubyaro cyangwa se bangana na Musa. Periyodi yo izo mpinja zose zavutse icyo gihe z'abahungu zirapfa. All the boy babies who were born in the same season as Moses were killed. Muribuka ko Musa yavuye mu mazi, agaseke ke bakajyanye mu mazi. You know that he was escaped through a basket that was put in the water. Satani yari yanyuze mu mwami wari uhari Farawo, yikanga Isiraheli, kandi ntabwo hari ikibazo niko Satani azagira. Noneho haba itegeko rivuga ngo abahungu bose bavuka bapfe. Satani akoresheje uwo mwami. Satan used the king Pharaoh, saying that Israel was going to be raised in that country, and that's how he started fighting against the little babies. Izo mpinja zazize ubusa, And these babies were killed. ariko uruhinja rwashakishwaga ni uruhinja rwarimo umugambi w'Imana. And the baby that was being looked after was the baby that had a plan of God. Iyo munsi Aburahamu asinzira, The day that Abraham died, Imana iramubwira ngo iki gihugu urubyaro rwawe ruzabamo imyaka 400 bari mu buretwa. God said to him, your descendant will live 400 in this country. Biragera Yosefu ajyayo kubabanziriza, nyuma yaho ubwoko bwose Yakobo n'ubwoko bwa Isiraheli bujyayo, barororoka, Yakobo arapfa, abahungu be bose bamaze gusaza, urubyaro imyaka 430 igeze, ubwoko burasohoka. In people of Israel, as Joseph started by going to Egypt, and all his people, they ended up expanding, and after they all died, so they lived in Egypt for 430 years in captivity. Imana igihe kigeze At the right time, itegura umugabo witwa Musa, aravuka kubera intego.
God prepared a man called Moses, and he was born for a purpose. ariwe Imana yatoranije kuzasohoza umugambi w'Imana, akorane n'Imana, asohoza isezerano Imana imucishije imukoresheje kugira ngo ayobore ubwoko busohoke muri Giputa bujye mu gihugu cy'isezerano, kuko Imana yari yarabivuze iminsi igeze hatabuzeho hadasazeho ubwoko burahagura. At the right time, God prepared Moses to be the one who will take the people of Israel out of Egypt minus nothing, without adding anything. Satani rero kuko yari yamenye ko havutse igihangange uruhinja rufite umugambi ukomeye, Satan, knowing that there is a baby who was born who has a plan, ariko ntazamenya, but ntabwo yagira ubumenyi nk'ubw'Imana. he cannot have the knowledge like that God does. Agenda ko nitwica abantu bose bavutse muri iki gihe na rwa ruhinja ruragenderamo. He knew that if they kill all the baby boys who were born, the other one with a purpose will die the same way. Yesu avutse When Jesus was born, ku ngoma ya Herode, on the reign of impinja Herod, zose zirapfa. all the babies were killed. Ntabwo zapfuye yuko zari zifite amakosa. They were not killed because they had done something wrong. Herode amaze kumenya ko ba banyabwenge bamutengushe, After Herod found out that the wise men deceived ngo him, abaza mu bashakashatsi, ese iyi periode uru ruhinja rwaba rufite iminsi ingana ite? Aravuga ngo guhera ku 0 aje kugeza ku myaka 2 naho muri iyo interval impinja zose zipfe, kandi ntabwo zikindi hashakishwa uruhinja rukomeye rwitwa Yesu. and Herod asked the researchers what the age of the baby and said from 0 to 2 years, and he commanded them to kill all the babies between that age, and they were just looking for Jesus. Impamvu nahereye aho The reason why I started from ni there ukugira ngo umenye ko udakomeye ahubwo hakomeye umugambi w'Imana mu buzima bwawe. I want you to know that you're not the greater person, but what is great is what is inside of you. Urebye uburyo Satani yahigishije, tanga izo ngero gusa eshatu, yahingishije cyane muri Yosefu, ihigisha ubuzima bwa Musa, ihigisha ubuzima bwa Yesu. If you just look at how Satan fought against what was in Joseph, in Moses and Jesus, kubera uburyohe baryoshe, kubera umugambi barimo ico bazasohoza mu mugambi w'Imana, for how good they were to fulfill the will of God upon their lives. izi mbaraga z'umurengera Satani azashobora kukunetraliza. These power that Satan invests to neutralize, Hariho imbaraga z'umurengera Imana izishobora kukurinda. the same way that God add more power than the Satans to protect. None ukaba anje cyangwa ukaba umuntu uri hagati y'imbaraga zishaka kurangiza n'imbaraga zashowe n'Imana kukurinda, kandi itarinda kukuri igitangaza, irinda umugambi uri mu buzima bwawe kugira ngo uko bizamera kose uzasohora. And you be in the middle of the power that want to destroy you and the power that is protecting you, not because he wants you to be powerful, but because of powerful thing that is inside of you. Ndagira ngo nkubwire iki kintu muri uyu I mugoroba, want to tell you this tonight. uhumure, Imana iri kumwe nawe, Do not be afraid. God is with kandi you. icyo Imana yavuze nico yagenye yashize muri wewe iragikurikirana, irakirinda, irakizigamye kandi izagisohoza. And what God has placed upon your life, God is protecting it and He's watching over it, and He shall let it come to pass. Kandi icyo Imana yavuze mu buzima bwawe cyangwa se umugambi ifite, And His uwo plan upon mugambi your life uzakugira utitekereza kuzabaho. will make you who you don't think you will ever become. Reka urebe umugambi w'Imana ukuntu uteye. Let's see the plan of God, how it is. Uwiteka abwira Mose ati, dore nkugize nk'Imana kuri Farawo. So the Lord said to Moses, see, I have made you as God to Pharaoh. Aroni mwene so azaba nk'umuhanuzi wawe. And Aaron your brother shall be your prophet. Imana ntigira urwenya. God does not joke.
ntabwo izigira urwenya. He does not joke. Icyo ivuze kiba ari cyo. What he says must be fulfilled. Umugambi w'Imana wahinduye kuba Musa kuba nk'Imana. The plan of God made Moses to be like God. Kandi ahinduka Imana kuri Farawo And no kuri he Egiputa became yose. God to Pharaoh and to all Egypt. Aroni mukuru wiwe And his elder brother Aaron, bavukana kuri se na nyina. that they were born on the same mother and father. Imana ibwira Musa iramubwira ngo mukuru wawe Aroni azakubera umuhanuzi. And he said, your elder brother will be like your prophet. Uri Imana kuri Farawo, uri Imana kuri Aroni. So in other words, you are God to Pharaoh and the Uzaza same. uvuga nawe ahanure icyo wewe wavuze. You'll just speak and he will prophesy what you have spoken. Ni ukuvuga ko gukomera kwa Musa si ukubera uko yavuze, ni ukubera icyo Imana yashize mu buzima. So Moses being mighty did not come from him being great, but because of what the Lord has placed in him. Kimwe mu mbaraga zaza zituma tunesha, One of the power that will cause us to conquer, tugacecekesha ibihe, and we shut seasons ni down, ukumenya abo turi bo, is knowing who we are in Jesus Christ. kumenya icyo Imana igambiriye ku buzima bwanje, Know the will of God upon your life. kumenya ko imvugo y'ibihe idafite ubushobozi ku buzima bwawe kuruta Know icyo that Imana the yakuvuze utararemwa. rumors of the seasons will not change anything regarding the will of God upon your life. Yabwiye Yeremiya He told ngo Jeremiah, nakumenye ntarakurema mu nda I ya mama. knew you before I made you in your mother's womb. Hari umugambi w'Imana ukuriho, There is a plan of God that is upon your hari life. icyo Imana yavuze ku buzima There bwawe, is something that God said upon your life. icyo cyonyine irakirinze. And that's the only thing He protects. Ariko igitangaje nuko Satani abizi And kandi the amazing akagutinya thing is that the devil knows. akanaguhigisha, And he's scared of it and he ariko tried to twebwe kill it. ntitwimenye. But we cannot be able to know ourselves. We fail to know ourselves. Naratangaye iyo ureba Imana imaze kubwira Musa gutyo, I was amazed when I saw after God said this to Moses. umunsi umwe Miriyamu wari imfura, Aroni akamukurikira, Musa niwe wari muto wa gatatu. After Aaron, Miriam, as the sibling to Moses, and Moses Ngo was the last one, baricarana batangira kuganira ku buzima bwa Musa. they sat down and started to gossip Atariko se, about Moses. ko tuvukana turi batatu akaba ari twebwe turi bakuru, We are 3 siblings and we are the elder. tuzahora iminsi yose amabwiriza ya Musa, We amabwiriza ya Musa, always amabwiriza ya Musa. follow Moses' instructions. Umwana wavutse tureba. A child who was born in our sight. Kandi igitangaje, Miriyamu umunsi Musa ava ku nyanja cyangwa se akirira ku nyanja, umukobwa wa Farawo umubonye, iwe yari yihishe arimo areba uko aje kumera, yari mukuru. And the amazing thing is when they were escaping baby Moses, Miriam was close to his basket to see how the daughter of Pharaoh took him. Ese turi kumwe muvuge ngo amen? Are we together and say amen? Turajyanye muvuge ngo haleluya. Hallelujah. Abandi bose bamaze kumushira mu gaseke ku nyanja bagiye, All other placed him in a basket and left. ni nko kuvuga ngo barahebye, nimba zaba hazabaha, nimba fafe nta kundi byagenze, It's like the tadupfire way mu they had maso. already gave up on him, saying, if he leaves, Miriyamu aravuga ati musaza wanjye ntari bugende ntazi Miriam uko said, byagenze, I won't let my brother go without me being ngomba aware. kwihisha kareba Let me ibijya gukurikira. hide myself and see what is going to Abona happen umukobwa wa next. Farawo aramanutse n'abamuherekeje bose, And he saw a daughter of Pharaoh coming with yabona ko all, akana karize, atumye abakozi ngo nimuje kugafata barakazanye. and she had a baby crying and sent her servants to go and bring the baby. Arangije arirukanga, avuye aho yari yihishe arirukanga, basanga ati aka kana barisanga ko baraganirize n'akaya n'akabayuda. She approached the maid, the servants of yigira Pharaoh, nk'utazi ibintu, and she made herself like she doesn't know this baby. atariko uwabasabira umubyeyi wabarera uyu mwana mwakwemera? May I recommend a woman to raise for you this child? Would Atese you yaboneka agree? kugira ngo amurere amunderere jewe umukobwa wa Farawo. And the Yes. daughter of Pharaoh said, would we find this Genda umuzane. woman? And she asked her to go and Ariruka bring aja the kubwira woman. mama wati wa mwana yageze mu maboko y'umukobwa wa Farawo,
ntibasabye umurezi ngwino wirukanka ariho uzaje kumara. And she Uwo mwana went w'umukobwa told her yagize mother. influence, yagize akamaro mu She mateka had a yawe. very big influence on Moses' life. Musa amaze gukura After Moses baricara grew up, baramo nkaho sat kuvuga atari ko down. uyu mwana uzohora avuka akatutegeka ariko This child who was twanabonye avuka instructors, we twaramureze saw him growing up and we raised him. We saw him Tidayere raised. yanashatse n'umugore w'umunyamahanga. In other words, he even married a stranger. Ashatse umugore w'umunyamahanga He married a Gentile woman, ngo Imana ibirabyumvise and God heard it. arabahamagaza ko batatu muze hano. Called Miriam the mukuru ngwino three, Miriam, Aaron, and ihema Moses. ry'ibonaniro. Atese ninde wabahaye uburenganzira Who gave you the right bwo kuvuga umugaragu wanje to gossip about my servant Musa? Moses? Ariko nimutekereze muravukana muri batatu mukurikirana. Imagine your three Hari igihe abantu brethren. bazasoma Bibiliya Sometimes bakisomera people read the karegitiri word tamo. and Hari ahantu nzangera nkibaza nkatekereza. sometimes Miriam I yavukanaga extent na Aroni na Musa mu ndimwe nkakurya muzamuteta they mutera were urwenya mu from the nzu same nkurikirana. womb. Sibyo? Amen. Ariko bikoze mu matwi y'Imana. Mwavuze utazuvugwa. You gossiped about someone who does not deserve to be gossiped. Ngira ngo hari ikintu tutaza tumenya y'Imana yatubitsemo ikintu gikomeye. There is something we fail to know when God has placed something in us. Pastor Pascal yarigishije Pastor Pascal preached avuga amagambo menshi and he mentioned powerful words. ariko hari ijambo yavuze numva ko ndisigarana. He mentioned many words, but there is one word I held on to. Avuga isengesho Dawidi yageze asenga. And he mentioned a prayer David always prayed. Ngo Mana urwane n'abakurwanya. And he said, God, fight against those who fight you. Ariko en realite abo yasengeraga n'abarwanyaga Dawidi. In reality, these are the people that were fighting against Iwamenya David. ko ari umugaragu w'Imana. So he came to understand that he's a Ntambara servant of zimugana. God. And Izimurwanya siwe zirwanya ko all zirarwanya the Imana. battles that come fighting against him are not fighting him. Zihaye zimurwanya kubera ko ari Dawidi ni ukubera umugambi w'Imana umuriho. So he had understood that they are not fighting him because as David, Noneho nawe but yaje as gusenga what God ntigiroze has ngo blessed Mana him. undwanya barwanya gusa. Akabwira Imana ati noneho tubona bariya rwanya bakurwanya kuko si njyewe ni wewe. That's why he Tekereza kurwanya always Imana. prayed saying to God, fight those who fight you. Because Ihishurirwa rikomeye kandi this was a very big revelation. your understanding iyo myumvire That iyo uyifite understanding, when you have such kind of understanding, utinyuka ibyo abandi bose you face the things that others have feared to face. ukamenya ko imbaraga zikurinze And you know that the power that protects you zirakomeye cyane. are powerful. Ubushize narimo nsoma ijambo rya Kalebu munsi yariko acecekesha ba bandi bavuze ngo bazaturya ngo twari tumeze nk'inzige. When I was reading the word about Caleb shutting down the Ariko people, we arabacecekesha arababwira ngo tuzabarya nk'imitsima. as people were saying they saw us as grasshoppers, we said we will eat them as bread. Hari ikintu yarashingiyeho. There were things he based on. Ndiyizi icyo Imana initacu. I know who I am and what God calls me to be. Niyo mpamvu yavuze ngo keretse gusa Imana itatwishimiye. Ariko nimba Imana itwishimira tuzabarya nk'imizi. And that's why I mentioned that maybe if God is not pleased with us, but if He is, we'll eat them as bread. Ndagira ngo impamvu nahereye aha tugiye gusenga ariko dusenge nk'abantu bafite autorite biyizi babarimo. So we started from here so that when we start praying, you will know your identity. You know who you are. Hari abantu baza bajya imbere y'Imana There are people who go in the presence of God bameze nkuko Pasiteri Muke yabivuze kakalombalomba asabiriza ntabwo like they are dusabiriza. beggars. We don't beg. Hari power There is power y'Imana
of God iri ku buzima bwawe. that is upon your life. Kandi je nasobanukiwe ikintu cya mbere kiza gitsinda Satani And I nuko iyo understood, agucokoje azamenya ko wize. when the devil tries to attack you, he finds that you already know your identity. Muzasome mu gitabo cya Yobu ngo iyo yageraga mu ntambara ibigeragezo byaje ngo ifarashi ya Yobu ngo yageze iraha ikaziva ngo tyo isanga aduyi isanga ibigeragezo bitoro. In the book of John, it says that whenever the enemies will come to attack him, his donkey, his horse was always sharp to go and fight them. Niyo mpamvu ikizakwereka umuntu umaze kwimenya neza, That's why when you find someone who has mu known their ntambara identity, ntacika intege ahubwo niho azatontoma nk'intare. he does not cease in troubles. That's when they be sharp and Nubwo utarabishobora cyangwa se utarabikontorora byose, even though you have not yet controlled ntabwo winjira muri maganya n'abwihebe uvuga ngo byose birarangiye. you don't complain and say that everything is over. You are not able. Ntiwatura urupfu, You watura don't intsinzi. declare death, you declare victory. Hari umukozi w'Imana twarimo tuganira There's a servant of God, we're having a arambwira ngo conversation. Pawulo ngo yari umugabo ukomeye cyane, He said Paul was a powerful man, atari ko hari faiblesse yagaragaje, but he had one weakness. nuko yageza yemera urupfu, He always accepted death. nuko yageza yemera iherezo ry'ubuzima. He always accepted his end. Mwibuke yageza avuga ngo ndabasezeye iyo ngiye sinzi nimba azagaruka. He Kubera always kutagaruka. said goodbye to people, saying, I'm Ni saying umugabo wageze utegeka imiraba farewells, yose but I don't know that I'll igahagarara, come back. muzi kuntu yarokoye He had authority. abantu bato yasenyutse, niwe wayoboye rescued bamujanye i people. Roma, niwe wari ufite direction y'ibintu byose. He had a direction of everything as they were in the Ariko ship. yagera ukibazo kijyanye n'ubuzima bwe, But when it comes to his personal akavuga ngo life, sinzi nimba azagaruka. he Kubera always kutagaruka. mentioned that he does not know that he will return back. Buriya dukorwaho n'uburyo tuba tuvuga. We're led by what we say. Timukaje mwatura nabi Do not negativement. declare Jewe naje mperekeje or abandi. negatively. I Jewe came as simbizi calling Imana yankuyeho others. amaboko. I don't know why the Ariko Lord njyewe has sinzi removed uko his zem- hand upon my life. Such things. Muza mwatura insinzi ya Yesu. Declare the victory of Jesus Christ. Ikintu uvuge ngo kimeze gute gifite iherezo. In everything you see, just Iki mention that cyaje it byose has the end. bifataniriza hamwe kuzana iki And say ibintu. that everything are Ahubwo ubu good, ngubu are niyo mpaye brought for negera our good. promotion niyo ngiye kugera kure cyane. If I'm approaching Wature the promotion, I'm going to go higher. Declare it. Amen. bangombariza mugenzi wangu se uzuvuga gute iyi misozi yabaye miremire. Ask your neighbor, what do you say when you're in front of many mountains? Zakariya yaraje asanga Zerubabeli Zachariah approached Zerubbabel. aramubwira ngo ntabwo ari kubw'amaboko, ntabwo ari n'imbaraga ngo uri murongo hariya, Not by ariko might, ni kubw'umwuka wera. but by this Holy Spirit. Aramubwira ngo wanumvise, ati Have numvise. you heard me? And he said, yes. Atariko rero nimba ari But then- kubw'umwuka wera kugira ngo umwuka wera akore, If it's by the Holy Spirit and for him kugira ngo to imbaraga z'umwuka operate, wera zitari iz'amaboko n'ubwenge zikora. for this power of the Spirit of God to operate and not might and power, witegereze uriya musozi uje ubwira ngo se wa musozi Look at the uza mountain. wiyitike imbere ya and Zerubabeli. say to it, who do you call yourself in front of Ni nko kuvuga ngo Zerubbabel? ubwire umusozi ngo se wa musozi we umpagaze imbere uriyita n'imbere yanjye. It's like saying to the mountain, who do you call yourself in front of me? Wari umusozi ukomeye It was a kuko yari powerful yubatse mountain. fondation, He had a arangije kubaka foundation. fondation y'urusengero Imana yaramuhaye He iyo had built a ararwanywa foundation of the birahagarara. church. He Kuko hariho fought opposition when ikomeye. the stones were there. Ariko aramubwira ngo uje uvuga ngo wa musozi we wiyitike But ngo he kandi said- ngo nije watangize fondation zabisoza dore Timasi ihagaze mu kuboko kwanjye kandi yaratarayifata, yaragifite opposition. He had the opposition. He had not yet started building, but he said to the mountain, who do you call self in front of me? I started the foundation and Ubwo I'll butwari put wabukura an end to he? this.
Where can you find this uko gushira amanga niwakuvana he? this boldness? Where can you find it? Ni ugusobanukirwa uri we, It's understanding who you are, gusobanukirwa umugambi Imana ifite, understanding the plan of God upon your life, aho wicaye mu mbaraga z'Imana, understanding that you have sat in the power of God, nta kintu na kimwe cyakunyeganyeza, and understanding that there is nothing that can shake your life. Reka mbabwire, Let me tell you, niba hari abanzi bo kwizera, nimba hari abantu ugomba guhunga mu buzima bwawe, if there are n'abantu baje batura enemies, nabi. you need to go away from there. People who speak Nguko iyo negative. watuye nabi uba uhaye ikidafite imbaraga ukagiha When imbaraga, you speak negative, you be giving uba power uhaye to the ikidashoboye powerless. ukagihereza ubushobozi. The powerless, you give them power. Harigeze numva abantu baba ngo urabizi ngo iyo wagejeje gutya You kandi know kuriya that when ngo you biriya have byamera done gutya this and bikamera you gutyo did do that, it Kwani? happens like Kuri this. nde? Why? To who? muvuge ngo haleluya. Hallelujah. muza mumenya gupfa no gukira kwawe, intsinzi no kuneshwa iba ku rurimi rwawe. Death and life, victory and failure is all on your tongue. Nguhinduye kuba Imana kuri Farawo, I've made you to be God, as God to Pharaoh. uzumva ko ushobora kuba uri Imana kuri buri situation yose ikukikije. Do you feel like you are as God on every situation that comes before you? Ese ko muracankurikiye muvuga ngo amen? Amen. Ubu ijambo nateguye kwigisha sindarigeraho, ariko sincatumye umwuka avuga ngo ndindaho. Nari nisomeye gusanganisha ku hantu tugiye gusengeramo, ariko numvishe bisa sinzi iyo Holy Spirit bizikora. Reka mbabwire iki kintu. Holy Spirit has a way of muvuge ngo amen. working out things. Nigeze gusoma mu itangiriro, I once read in Genesis, ngo Imana imaze kurema ibintu byose, after God created everything, ngo ibizana imbere ya Adamu. He brought them in front of Adam Iramubwira ngo ubyite izina. and asked him to name everything. Iki gitambutse ni iki? Ni imbwa. This that has passed before you, what is it? It's a dog. Imana And ika- God Ima- said, Imana ikavivura. and God will approve. Iki gitambutse ni iki? What is this in front Ni of inka. you? It's a cow. Imana ikavivura. And God Igitambutse ni approved. iki? Ni intare. Imana This ikavivura. is a lion. Igitambutse And ni God iki? Ni injangwe. approved. Imana This is ikavivura. a cat. Iki gitambutse And God ni iki? approved. Ni imbeba. This is a rat. And God approved. Imana ikavivura. And God approved. Buri kintu cyose muzasoma nguko yise ikintu cyose niyo yabaye izina ryayo. Everything he named, God approved it. Maze umwuka aranganiriza And the Holy Spirit spoke to me. ngo ubushobozi Imana yahaye Adamu kuva wa munsi murema ntabwo izinyaguza nibwo dufite ubu ngubu. The authority God gave to Adam back then is the same authority we have today because God did not take it away. Ibiriho byose birahari nitwe All tubiha the amazina kandi ukuri haye izina Imana izivivura. Everything exists, and how you call it, God will approve. Nucita ngo kizakwica. If you call it that You it's are going guessing. to kill you, it shall Ntabwo kill ari you. Imana yagennye. It's not what God said, but you. But God Nucita approves ngo what ni you say. ubusa If you call it nothing, it will be nothing. nucita ngo ndagishoboye uzagishoboye. If you call it something you're going Nucita ngo to gifite iherezo, overpower, kizabihereza. then you will do it and God will approve. Ni wewe wita amazina. It's you who call names. Ikikwereka ko ufite ubushobozi. What shows you that you have power? Mande. Ubose umudamu wawe uri inyuma yawe. Guhera uyu munsi intege nkafite ushaka ko zihinduka imbaraga. Hora uzi confessa positive mako ari imbaraga. Uzareba ko ndazahinduka. Imbaraga afite uzora mbura ngo tugire ubwenge. Uri umugore utazi kwambara. Tuzuberwa. Nukuri ndakurahesha. Tuze muzamuhagara handi byumwere bingahe. Nubona azakomeza kumera kuko yarameze. Mungaye. Amazino muhaniye. Mada uzabwira umugabo wa mufore gutyo mubwire ngo tuze ko azagira hano. Ushake kumudeterariza. Nakwemerera kuzakira amazino mwita bazabaho. Kuko muzamuhereza ibihe mukabikomeza. Why do you make things heavy? Nuzaza wumva abantu baza batura negative uzaba mubahunga kakurya If magaza you muhunga see covid. people who speak negative, always go far away from them.
ariko muzi ukuntu twikingiranye wari wabona People isi who are yose yikingirana ngo kirahunga umuyaga wo mukire nimba hari ikintu cyateye ubwoba isi If there is something that devastated abantu the bose world, bokwama it's bikingirana COVID. mu nzu ngo All people isolated themselves in their nubona umuntu houses. uzawatora nabi uzamukinga imiryango ufungisha If you see someone who speaks negative, always go Ntakamenya uwo far away muryango. from them. Amen. muvuge ngo amen. Amen. Yes. Lakini kiza kinetralize ibintu byose. There is nothing else that neutralizes things but Reka negativity. dukomeze dusome. Let's continue to read. Amen. 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 Kabiri uzaje uvuga ico ngutegeka cyose Aroni mwene so abibwire Farawo kugira ngo areke Abisiraheli bave mu gihugu cye. You shall speak all that I command you, and Aaron your brother shall tell Pharaoh to send Nanje- the children of Israel okay. out of this land. Sorry, nzanangira umutima wa Farawo ngwiza ibimenyetso byanje n'ibitangaza byanje mu gihugu cya Egiputa. And I will harden Pharaoh's heart and multiply my signs and my wonders in Ariko the land Farawo of Egypt. ntazabumvira maze nzababarisha Egiputa ukuboko kwanje kure ingabo zanje ubwoko bwanje Abisiraheli muri ico gihugu mbakuzeyo ibihano bikomeye. But Pharaoh will not heed you, so that I may lay my hand on Egypt and bring my armies and my people, the children of Israel, out of the land of Egypt by great judgments. Nimumve Abanyagiputa And the- bazamenya yuko ndi Uwiteka ubwo zarambura ukuboko ku gihugu cya Egiputa ngakura Abisiraheli muri cyo. And the Egyptians shall know that I am the Lord when I stretch out my hand on Egypt and bring out the children of Israel from among them. Mose na Aroni bagenza batyo uko Uwiteka yabategetse abariko bakora. Then Moses and Aaron did so just as the Lord commanded them, so they did. Karindwi Mose yari amaze imyaka 80 avutse na Aroni yari amaze imyaka 83. Donc yari amuruta imyaka 3 bari nkurikirane ubwo bavuganaga na Farawo. And Moses was 80 years old and Aaron 83 years old when they spoke to Pharaoh. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati Farawo nababwira ati mukore igitangaza. Then the Lord spoke to Moses and Aaron, saying, when Pharaoh speaks to you, saying, show her a miracle. Igitangaza kibahamya ko mwoherejwe n'Imana. Show a miracle for yourselves that you have been. Ubwire Aroni ati enda inkoni witwaje uyijugunye hasi na Aroni uko Uwiteka uyijugunye hasi imbere ya Farawo kugira ngo ihinduke inzoka. Then you shall say to Aaron, take your rod and cast it before Pharaoh and let it become Niko a Imana yari serpent. yababwiye kugira ngo kibe gihamya. This was a sign or a miracle that God Mose has spoken murongo wa to them. 10 Mose na Aroni binjira kwa Farawo bakora ico Uwiteka yategetse. Aroni ajugunye inkoni ye hasi imbere ya Farawo n'abagaragu be ihinduka inzoka. So Moses and Aaron went into Pharaoh, and they did so just as the Lord commanded. And Aaron cast down his rod before Aaron and before his servants, and he became a serpent. 11 Verse 11. Farawo nawe ahamagaza abahanga n'abarozi aribo bakonikoni ba Egiputa nabo babigenza batyo babikoresheje uburozi bwabo. But Pharaoh also called the wise men and the sorcerers, so the magicians of Egypt, and they also did in like manner with their enchantments. Babikoresheje uburozi bwabo biganye Imana. They Inkoni zabo did nabo like zinzi. God and used their enchantments. Sha hari bitaza bihiganwa. There are things that don't battle. Hari bitaza bihiganwa. There are things that don't battle. Muvuge ngo amen. Amen. Ubu sasa ngeze mu nyigisho z'uyu munsi. Now we're entering in the word of today. Inkoni ihindutse inzoka mu mvugo y'Imana n'inkoni zihindutse inzoka mu izina ry'abarozi n'abakonikoni.
zombi zibaye inzoka zihaye zigenda zisa Now zimwe these from are heaven two izindi from separate. diable ngo bigiye guhigana. One serpent from God, another one from the devil. Wumve Let's 12 umuntu wese muri bo ajigunya inkoni ye hasi ziba inzoka. Nimba bari 10 inzoka 10 ziturutse mu bakonikoni 20 ariko inkoni ya Musa yari imwe inzoka imwe. And every man threw down his rod, and they became serpents. So many were from the sorcerers. Maze inkoni ya Aroni imira izabo. But Aaron's rod swallowed up their rods. Bwira mugenzi wawe ngo hari ibintu bitaza bihiganwa, hari ibintu bitaza bi. Tell your neighbor that there are things that don't battle with God. Amen. Koma namubwira neza, koma nanuva neza. You listen carefully. There are things that don't dare. Nimuvuge ngo amazi inkoni ya Aroni imirizaho. Inkoni ya Aroni imirizaho. Aho none yazimize If it has Santaras. swallowed them, they have Mugabo no umwe trace. ariko hari abantu baza bakoreshwa n'imbaraga zitangaje. There are people who are used by Yagize ideni barandikirana fagitire n'uwabo. They had powers and they had a debt and made an invoice. Undi ati nishura sinkwishura. Hari aho One said, I will pay. ati kandi twarandikiranye. One Naho said ugati yarazi ko wabo yabise fagitire y'ibyo bandikiranye cyangwa se isezerano. they had made Ati ndabikwishura agreements. wayinerese. Ati singiyi. Tizana some ndebe ko ari yo. Kubera ko abona nayica harasigara aho detarase bisigisiki. Yayiciye barabona nyine koko yari yatse nimamo n'udushanyagure twa nubwo batamenya gusama container ariko terase zirahari. Kurya ngo agize aba yayifasha arayizingaze. Yamayijwe muka. Ati ndayimira bazakubaze n'urupapuro apana byanditsweho n'urupapuro rwonyine tuzarebe kuzarubona. Waba ngo aracyaguruka gufata mu ijosi. Keri bayageze mu nda arayibona. Nimba ari ahantu kure habaho ni mu nda. Ariko mbabazi. Iyi inkoni ya Farawo yahindutse inzoka izirukana. Zari guhunga zimwe zikuriramo Kigali zindi zikagera Irebero ariko hashira ukwezi zikongera zikagaruka. Kugira Imana igiye gukemura ikibazo. Kwerekana imbaraga zayo. Tizigira n'inkovu. He does not even cause a scar. Iza yamimira amaganya wagize ikamimira esheke wagize iza yamimira gusa ikamimira all your problems he swallows all of them. Mureke mbabaza. Let me ask you. Joseph wari muri prison. Joseph who was in prison. Yarabanje kuba imbata. After he was imyaka 13. Kumumva ko yarafite traces agahinda zingana. How many wounds did he have? Imana iramwihorera. Wewe sinje ko waye amasezerano. So we said, are you tired the one who called you? Just keep quiet. Zakwereka ukuntu imbaraga zaje zazimira imbaraga zaje. I will show you how my power works. Umunsi umwe yicaye yambaye rose. One day as he was abona garde presidentielle ya Farawo irakomaza. Ati hari umugabo witwa Joseph hano. Atarimo. Soka. And they called upon him from prison. Injira mu modoka. And asked him to enter in a car. Where are you taking me? Ngoje kwisanga imodoka bamwururukije. Yisanga ubuyobozi bwose bwa Egiputa bwicaye. In the leadership of Egypt. Ngaye gira icyo tubwira hari aravuze. Warangiza Farawo arahagurutse atese mu gihugu cyose inama tubwiriye hari umuntu ufite ubwenge nk'ubuye mugabo ati nda niwe wa mbere. Namwe murabyemera. Ati yes. Amwicaye iruhande avuye muri prison yambaye gusa ni bari bamwambitse neza urumva yajaga hari sinzi umwenda yari yambaye yambura impeta kuko impeta ahoga mu isaha impeta y'umwami niyo yabagaho kashe arayambuye muri mwambike arayimwambitse bareba bose aho ta demande ta interview ta kefa karugu ta save
aramubwira ngo ntawe uzashingura ikirenge muri iki gihugu utemeye, ntawe uzagikandagiramo utemeye. And Joseph was given the authority Yeme by mwogashwa the king without mureke mbabazi any recommendation. kagahinda kwagusuzugurwa kwa kuki ni des extreme moi l'infini ukamugura kutigeze unyura ukamugereza a You plus find infini. yourself in a place where you never thought that you would reach. Ta mwene nyoko wakorije There is no your brother or a sibling who can do keretse that Imana yonyine. except God himself. Reka mbabaze Mordecai. Let me ask you about Mordecai. Mordecai Hamani yari kwamuziza ubuzamu ngo ntiyamupfukamiye ku irembo yakubaho arimo atambuka was just ngubwo atamupfukamiye against him ama because he ku did not izamu bow down before him. nukuza akingura boss A man who just gupfukama nico cyari opened the kibazo. gate. He would always open the gate. Ijoro and rimwe respect him. umwami amaze kubura ibitotsi bamaze kumusomera ibya Mordecai amaze kumenya n'ibya Hamani. Banumva neza muri urwo rukerera ahita bamwe ngo nimumuvane ku irembo ry'ubuzamu mumwicaze ku ifarasi nzanicaraho kandi mushiremo umugabo ukomeye muri iki gihugu agenda azenguruka ngo dore umwami yubaha dore umwami. Ariko warumvizo umva de moelle fina plus de warumva benshi nindi wakuri ko atari Imana. Who can do that, taking you from nothing to something that you never expected, who except God? Agahinda kabaho nukugirana ikibazo n'Imana. The only sorrow you must have is when you're not in good terms with God. Kuko iyo utagiranye ikibazo n'Imana gusa If wowe you don't ukamenya have any kukwishimira problem with God, ibihe bikomere bimere gute all the hard times, however they Imana might be, nikenera gusubiza if ikaza God ngo wants to ndakinguye respond to you and says, I've opened, cyangwa ikavuga ngo ngiye kukuvanaho and says, I'm going to remove izagukubitira you, ku gatsinsino He ku will gatsinsino start from your igukubita ikuzamura toes and kandi lift iyo you up. igukubise ikuzamura And when he lifts ibiri you up, hejuru byose biza all the bihunga things on top tuzi of ugira you ikintu will be nta removed. parafo yakwitanga There is no ceiling that can stop you. kandi nubwo abantu bagushigikira Imana ikavuga ngo ndakugaye izigukubita Even urutoki if people ikuzimu hakasama ukagenda wese ntakiza are kigutangira okay with you and God does not want you, is not pleased with you, He will put you nimba down. mwabagabo And no one mwe can namwe lift abagore baraha namwe mwabahungu men, women, niba youth hari who are ikintu here. ugomba gutinya mu isi If there kiba is something you need to fear in the world, ni ukuzungurizwa umutwe n'Imana. is to be despised by God. Ubonye Imana igize gutya If you see God has declined you, haba naho ba mu byamirenge haba naho ba muri rwazire even if you live uzamenye ku iherezo ryabyo riranga however way or whatever you may ariko ukabona Imana igize iti if haba God naho buri approves kuzimu you, ukabona even igize if you iti might be in iragushima hell and He approves you, c'est fini. it's over. Amen. Nguru rufunguzo This shaka is a kugamba. key. Satani yigize ishana aravuga ngo nzazamura Imana ihaye Devil say, murebe I will raise, I will raise. ese uyu and ni I wa wundi will- uzuzanya kuramya no guhimbaza Is this one who was Yafashwe present n'ibiki? and worship? What happened kuko to him? Imana gawe ntizayikanga ni alpha God akaba is na omega never tigira ubwoba surprised. tize intervena kubera He's time not hari byicika afraid ati of mubanze anything. mureke ne petse agahayoke Let's see what He's Muzima. going to do. nico gituma uzuhura n'intambara That's abantu why bavuga ngo when noneho the harahereye challenges ngo and birarangiye the Imana things ikamba that icecekera nk'itahaye ibibona God keeps kuko quiet. ngayo haba na iyo wogera nivuga ngo nje kutabara ntahizimira Even if they say something is going to happen, He will just keep ngo ara quiet. influence kugera entiere y'abantu batuye Imana ihaye ireba gutya You can influence more than noneho mbonye ko atari three of the impanuka world. mbonye ko shitani yabigambiriye Luciferi And He warabigambiriye found that Satan ubwo wabigambiriye akagira n'abandi bakuyoboka purposely will to do this. sasa Imana Satan. ngira ngo Imana yaratangaye And irazengurutse God was amused. atari ko ndatangaye ni ukuri He was amused. ndatangaye He was This is amused. Lucifer. wewe uzazamuka bucyera ko usumba Imana itaziremwa itaremwe itagira itangiro n'iherezo uri ikiremwa narakuremye Omega, and you are a creation I made. maze Imana iravuga ngo nzakumanura imukubita urutoki igira gutya gusa I will put you down. gutya He just put him down with his finger. muzasome muri Bibiliya Read in the wishibone Bible. isi ibonye ishyano And the nuko world- uri yamanutse ngo afite uburakari bwinshi yari kubura gute kandi mureke mbabwire kubera ko Imana yavuze ngo ndamumanuye Satani ntaragera mu iherezo iyo ivuze icyo Imana ivuze
uzumye ko kitariba You should be careful about what God says. yarahanutse agarukira hano mwisi He ariko Imana tirashira uburakari descended down, musome mu byahishuwe but God still ngo abona has ko marayika his ufite wrath. urufunguzo afungura ikuzimu And he saw the angel opening ngo aboha the cakiyoka hell's gate. arongera And he kandi saw that wari snake wamanuka simana imyaka igihumbi for 1,000 years in that hole. agihaye amanuka He still goes down. ariko azagarukira Where is his end? pana usicheze na Mungu. Do not play with God. Hari abantu baza bakinisha Imana. There are people who play with God. Imana ni iyi Imana yatugize iki tuvugaho, iyi Imana God twisunze, says iyi something Imana about dukorera, it. This God we serve. iyi Imana This God, iyo itajya kubayo if ntituba he tukiriho wasn't twese. him, we wouldn't be here. Yashize muri twe imbaraga z'imirizi. He invested in us great power. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Muvuge cyane haleluya. Hallelujah. Mwongere cyane haleluya. Hallelujah. Imbaraga dufite tugomba kuzikoresha. We must use the power that we have. Imbaraga Imana yaduhaye ni imbaraga zimira izindi. And the power we're given swallows all other powers that are evil. Imana yaduhaye imbaraga zimira izindi. God gave us the power to swallow others. Nico cyari cigisho cy'uyu And munsi. that was the preaching of tonight. Mwuka wera yashizemo ibindi. And the Holy Spirit has Ariko nicaye hariya nico cigisho cyaje. So when I was sitting there, Munemere rero teaching came. tugiye kugishira mu bikorwa. We are going to put it in action. Muratwihanganira ko ubundi tugomba kurangiza saa 12. Usually we conclude ariko at 6 p.m. turafata iminota mike gusa. We are going to take few minutes. Imbaraga z'abakonikoni, The imbaraga power of imbaraga za magicians, shitani, imbaraga za buri sorcerers, kintu the power of cyose Satan ziza zishaka guhigana no guhangana that wants to n'imbaraga z'Imana. battle with the power of Ntabwo God. Imana izo mbaraga z'Imana zizirukana, ziza God does zizimira. not chase them, He swallows them. Tugiye guhaguruka, Let's stand up. tugiye gusenga muri ubu buryo We are mwasenze mbere. going to pray Tugiye this gusenga. way. We are going to pray. Turasenga tubwira Imana ngo Mana, We'll pray asking God, turagendagenda hano twese, You will work around here, twese. all of us. Muvuga ngo imbaraga zimira izindi. The power that swallows other Ntihagire powers. ubusigisigi Let's bwasigara. no other Turakwatuye even a muri iyi ngoro, little turakwatuye mu kirere power. cyose, turakwatuye mu We buzima are bwa buri declaring muntu, turakwatuye mu around here in buzima our bwa buri lives. mukristo. In Imbaraga the zimira life of izindi every turakwatuye Christian, the aha. power that Muzenguruke muri swallows urusengero every power. uvuga ngo imbaraga zimira izindi ndazatuye mu buzima bwanjye, muri business all yanjye, other power in mu my rugo rwanjye, business, imbaraga in my zimira izindi home. zigende zimira buri, May ariko they cyane cyane work ndashaka ko around twatura the most aha hantu. Yes, tugendagenda hose muzenguruke dusengana n'umunsi w'ejo, mwatura imbaraga z'Imana zizazimira imbaraga z'umwijima n'imbaraga z'abakonikoni n'imbaraga zose z'umwijima, imbaraga zose za Satani zinjiye mu buzima bwawe. Yes, nimusenge. Mana iyo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo waduhaye imbaraga zimira izindi. Pa ayalaba waduhaye imbaraga zimira izindi milele na milele. Yesu, haleluya, haleluya, pa haleluya, haleluya. Imbaraga waduhaye ponge ya la boshenemeria ayanga ya la bonde ho lo boshekea penge ya la boshea meria la boshekea n'izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zitwikiriye ingoro yawe, zitwikira
zitwikira abantu bose bazasenga ejo, zitwikira abantu bose bazagera aha hantu. Imbaraga z'Imana zimira izindi. Polera arabondera shea andara paya la foe pengi arabo shea haili arabonde haili kiri arabo shekea paya ya pengi arabo shea. Imbaraga z'Imana zimira izindi. Haya la. Imbaraga z'Imana zimira izindi zose. Panga ya la boshea. Imbaraga z'Imana zimire imbaraga z'abakonikoni, imbaraga z'umwijima, imbaraga z'uburozi, imbaraga z'abigirwamana, imbaraga z'abacunyi, imbaraga z'abadayimoni, imbaraga za Satani, imbaraga z'umwijima. Hela baba imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu zimirwe n'imbaraga za Yesu, zimirwe n'imbaraga z'Umwuka Wera, zimirwe paya la boshekea. Imbaraga z'Imana, imbaraga za Mwuka Wera ntabwo zarangiye. Izamize za nzoka zose z'abakonikoni kwa Farawo n'ubu ngubu ziracyahari, nizigendagenda ikirere cyose. Imbaraga z'Imana ziceyure. Hariya guhimbaza no kuramya ukorwe mu mbaraga z'Umwuka Wera. Ijambo ryawe pongea la boshekea. Kwakira ijambo ryawe mu mitima y'abantu. Tureyura igicu cy'umwijima, tureyura igicu cy'abadayimoni, ibyishimo bike biterwa n'imbaraga zitwikiriye. Ayi data, turatura imbaraga z'Imana zeyura ikirere mu izina rya Yesu. Abantu buzura ibyishimo, abantu buzura umunezero, abantu buzure guhinduka. Pala bosheke peya faka hariya la shaba pangiya la fo. Turashira iherezo mu izina rya Yesu. Turashira iherezo mu izina rya Yesu ku mbaraga z'umwijima. Iherezo ku bintu byose bibuza ubwoko bwawe kwaguka, zibuza ubwoko bwawe kubohoka, bibuza ubwoko bwawe leberebore arabosheke gukoresha impano zabo. Imbaraga z'Imana zimira ikintu cyose cya rutine n'imbaraga z'idini. Umuriro w'Imana wake era bashekea. Umuriro w'Imana wake, umuriro w'Imana wake kuraka. Umuriro w'Imana ole bore yara fone meria shekea wanga ya kaya teramo la basheba heria la babawa teramo la shekea meria la foria banda la boshekea hawia la boshakaya meria la wo la bashea meria la shekera hawikia pangia la fo hia la bashanda la wo Maria la caria la fo Maria la deria la bonderia hia la shaka pa hawi wikia hawia la bondela banda hawia la shandia le pongia la koyo hawia banda la shea hawakala hariri bilia forime nengiri ariara fire bandebo shandarabo hawakala weri ala forime jengeri ala bonde tanabonde le bosheke we mana imishuru imbaraga z'Imana zigenda ayiyane bashakaya buri kintu cyose
kidahesheje izina ryawe icyubahiro cyose kimirwe n'imbaraga z'Imana, ikitazamura ubwiza bw'Imana, ikitazamura icyubahiro cy'Imana, ikitazamura umunezero w'Imana, ikitazamura kubohoka kuba mu ijuru. Icyo cyose kimirwe n'imbaraga z'umwuka we. Urakoze Mana, urakoze Yesu, urakoze Data, urakoze mw'Imana. Icyubahiro n'ishimwe. Ejo turasaba amateraniro meza yuzuye imbaraga zitangaje. Imbaraga lebo zikingura amarembo y'ijuru, ibyifuza abana bawe basengeye. Haleluya. Imiryango ikinguke, basingire ibyo wabasezeranije. Umugambi w'Imana ku buzima bwabo usohore. Urwanye ikibarwanya, bimenyekane ko ari abagaragu bawe. Ibi byifuzo n'ibindi byose biri mu mutima w'abantu, wemere kubisubiza. Mwami urakoze. Twakiriye amateraniro y'imbaraga n'ubushobozi bwinshi. Twakiriye iminsi 40 y'imbaraga, kandi tuzasoza buri wese afite ubuhamya bwe. Twanze idini, twanze akamenyero, twanze gusa. Oya, icyo dukoze cyose kigomba gusiga amateka n'impinduka mu buzima. Kuko uri Imana itamenyerwa, uri Imana ihora n'ishasha buri gihe. Iyi 40 jours ya 2023 igomba gutandukana n'izindi zose zabaye, kuko uri umwihariko tumenyerwa. Ntabwo uhora muri rutine, uhora wihishura buri gihe, buri segonda za wihishura uri musha, buri munota, buri saha, buri munsi, buri cyumweru, buri kwezi, buri mwaka. Ushimwe yuko uyu munsi twakubonye mu shusho ya, ejo tuzakubona mu yindi shusho. Ibyo wadukoreye ubushize, ubu tugomba kudukorera ibindi bishasha. Icubahiro n'ishimwe biza. Tuguhaye amashi menshi n'impundu nyinshi kugira neza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imbaraga z'Imana zijyane namwe, kandi mugendane mu mbaraga zigenda zimira izindi. Biriya bibazo bibe anguruti, bimirwe mu mbaraga z'isumba zose. Mwakira ubwo buhanuzi. Imana ibagirire neza. Ejo tuzahure saa 2 muri kirita ya mbere na kirita ya kabiri. Niya gatatu irahari, muza mumenya ko nayo ihari. Muza ku cyumweru mwipanze ko niya gatatu mugomba kuyiba. Asante. Amahoro ya Kristo abane namwe mu izina rya Yesu. Amen.